padeži imenica. Genitiv. Za prepoznavanje i izdvajanje imenica u genitivu od ostalih imenica u tekstu pomoći će nam pitanja koja smo već naučili. Koga za osobe ili čega za ostale imenice. Izdvojit ćemo najpre imenice koje označavaju pojam kojem nešto pripada. Pesme Dobrice Erića, poster Novaka Đokovića, zraci sunca. Ovako upotrebljena imenica u genitivu označava pripadnost i naziva se prisvojni genitiv ili posesivni genitiv. Druga grupa imenica označava da nečega u odnosu na celinu ima malo, mnogo, nekoliko i slično, odnosno označava deo nečega. Parče čokolade, komad drveta, kriška hleba. Genitiv sa ovim značenjem naziva se deoni genitiv ili partitivni genitiv. Imenice u genitivu u sledećim primerima opet imaju drugčije značenje. Knjige iz torbe, pad sa stepenica, beg od kuće. Ovako upotrebljeni genitiv označava da se nešto od nečega odvojilo da bi se i radnja dogodila. To je ablativni genitiv. Jedno značenje genitiva je specifično i zato ga posebno izdvajamo. Opisuje imenicu uz koju stoji po nekoj osobini. Čovek nasmijanog lica, mladić snažnih ruku, devojka plavih očiju. A ovako upotrebljen genitiv označava osobinu imenice i zato se zove opisni genitiv ili kvalitativni genitiv. Genitiv je dakle padež koji najčešće označava pripadnost, poreklo ili deo nečega, a može imati i druga značenja. Dobijamo ga na pitanje koga za imenice koje označavaju osobe ili čega za ostale imenice. Genitiv ne može da stoji samostalno i zato je zavisan padež koji se može upotrebiti s predlozima ili bez njih. Najčešći predlozi koji se upotrebljavaju uz genitiv su od, do, iz, iznad, ispod, iza, zbog i tako dalje. Zapamti, značenja padeža ostvaruju se i prepoznaju samo na osnovu rečenice u kojoj su upotrebljeni.